je bez greha, neka prvi baci kamen. Ovo je rečenica koja je stara preko 2 milenijuma, a nikada nam nije bila potrebnija nego danas. Zašto to kažem? Zato što živimo u dobu gdje je internet dostupan svima, a tada su svi sudije i dželati. Zbog malo lajkova i zbog malo više pregleda spremni su da unište pojedinca, da raskomadaju porodicu. Upravo danas moj gost je čovjek koji je prošao javni linč i koji je bio izložen nenormalnoj torturi niskomoralnih osoba koji su uglavnom sa lažnih profila, a koji su radi malo ćari, malo pregleda i malo pažnje na internetu nesebično komadali kako njegovu porodicu, napadali na njegov integritet. Nisu ga napadali zbog toga što je on ekonomski oštetio budžet grada Prijedora na čim je bio čelu ili zato što je počinio bilo kakvo krivično djelo ili inkriminisanu radnju koja bi podlegala krivičnom zakoniku Republike Srpske. Napadali su ga zbog trenutka njegove privatne slabosti i zbog njegovog privatnog života. Danas ne želim da sudim, danas želim da razgovaram i mogu da istaknem svoje ogromno zadovoljstvo što je odlučio da konačno progovori u novoj epizodi podcasta Bez rukavica sa Božom Marićem. Dragi gledalci, moj i vaš gost je Dalibor Pavlović, bivši gradonačelnik Prijedora. Dalibore, dobrodošao. Hvala Božo, bolje vas našao. Dalibore, počeli smo ovaj podcast evo jednom rečenicom i citatom koji preko 2000 godina je u opticaju. Kada bi danas sa ove tačke gledišta posmatrao ko su bili ti ljudi koji su te tada toliko žestoko pljuvali, napadali, koji su pokušavali da sruše tebe i tvoju porodicu, moramo da se osvrnemo ko su zapravo bili ti ljudi. Jedan od njih je bio pokojni Slobodan Vasković, iako o mrtvima sve najbolje. Drugi je bio Ivan Begić, koji je nedugo nakon toga postao regionalna zvezda svojim video uratkom. Pa nakon njega bio je Munjiza, koji je presuđen zbog ucjene i upravo takvih stvari koje je radio i tebi. Pa je nakon njega bio Nenad Nešić, protiv koga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi i dan danas ozbiljne istrage u svemu tome. Pa Maja Dragojević Stojić, koja je promijenila veru za večeru, preko noći prešla i izdala se svoje birače. Sve su to uradili kako bi tebe svrgnuli sa čela mjesta gradonačelnika Prijedora, ne zato što si ti uradio nešto loše. Kako danas i sa ove tačke gledišta gledaš na sve to? Pa, evo Božo, prvo, drago mi je što si rekao na samom početku najcitiraniju biblijsku rečenicu koju je Hristos rekao na Maslinskoj gori farisejima, književnicima, i zaista u mom slučaju ona može da se primijeni. Evo, sa ove distance od nekih 5 godina od svih tih dešavanja, moram da kažem da ste u pravu kada ste rekli da o tome ko je bacao kamenje. Činjenica jeste i svjestan sam da sam ja, da nisam svetac, da sam obični čovjek i obični grešnik koji u svom životu je pravio greške, ali isto tako znam da sam neko ko se kaje za sve to što se izdešavalo i ko je nastavio svoj život. Najviše čovjeka boli činjenica da upravo to kamenje bacaju oni ljudi koji imaju puno više oraha u džepu i radili su puno gore i teže stvari nego sve ono što se meni stavljalo na teret. I to nekako čovjeku ulazi podsvijesti i daje mu konstantno razmišljanje zašto baš ti ljudi i zašto se baš okomili na mene. Ono što je bitno u svemu tome, a sami ste i rekli, je činjenica da u svom radu, kad sam bio na poziciji gradonačelnika, nijednu lošu odluku nisam donio da bi se ogriješio od bilo koga, od bilo kog sugrađanina, ili da sam donio odluku koja bi povrijedila bilo kog građanina, a naravno i načinila štetu budžetu grada Prijedora. Samim tim dokaz je i činjenica da ja od prvog dana svih tih dešavanja
a vidjeli smo to i podršku koju sam imao pred samu moju ostavku, je da podignute glave hodam svojim gradom. Dalibore, sljedeći citat kaže: vidi trun u bratu oka svog, ali ne vidi balvan u svome oku. I upravo si nekako opisao sve te ljude i siguran sam da si potražio negdje odgovor. Ono što mene interesuje u tom momentu, ko je bio uz Dalibora Pavlovića, osim porodice, koji su to prijatelji? Da li želiš nekome javno da se zahvališ u svemu tome? Pa, najveća podrška, sami ste rekli, bila je porodica. Moja supruga, moja djeca, moja majka i moje sestre, zaista, koji su to kamenje koje su bacali ljudi, najviše primali zajedno sa mnom na sebe. Bogu hvala, sve smo to preživjeli. Porodica je ostala jaka, ostala je sačuvana, čak šta više, dobili smo i još jednog člana porodice nakon svega toga i moram da kažem da nije njih bilo, pitanje je da li bismo mi danas ovdje uopšte i sjedili, jer zaista pakao kroz koji čovjek prolazi u tim trenucima je neopisiv i nepodnošljiv. Bilo je tu i nekoliko prijatelja koji su mi bili podrška i koji su rekli šta god treba, tu sam. Ne bih sada isticao nikoga ponaosob, ali kada budu gledali ovaj podcast, sami će se oni prepoznati, ali da vam kažem, Božo, još da je zaista bilo mnogo i poruka i poziva podrške od mojih sugrađana od kojih se nikada ne bih nadao da će stati tu i reći glava gore, idemo dalje, život ide dalje i nastavljamo. Ali posebno moram da istaknem zaista svoju suprugu koja je jedna gromada od čovjeka, zaista neko bez koga ne bi se to uspio podnijeti, bez obzira kako to izgledalo i šta god se izdešavalo ili šta ljudi vidjeli u svemu tome. Zaista, samo da još kažemo, zaista istina nije onakva kakva je prezentovana u punom obliku. Uvijek postoji nešto što moji sugrađani nisu vidjeli. A evo, vi ste rekli sada da po prvi put gostujem i odlučio sam da progovorim, nisam htio da pričam o svemu tome zato što želim da živim u budućnosti. Čovjek koji živi u prošlosti nema budućnost. Iz tog razloga nisam spominjao, desilo se šta se desilo, preživio sam, sačuvali smo porodicu, sačuvao sam one prijatelje koji su mi najbitniji u životu, a ovo mi je zaista jedno upozorenje, jedan pravac od samog Gospoda koji mi je rekao ko su ljudi koji me okružuju, s kim radim, s kim sarađujem, s kim funkcionišem i s kim ne treba u budućnosti to da radim. Dalibore, znamo se preko 15 godina i veliki smo prijatelji i zaista kada se sve to izdešavalo, znaš i sam da smo bili tu negdje na fonu toga i snažna podrška od nas zato što te poznajem kao čovjeka i zato što znam da nisi uradio nijedno kriminalno djelo koje bi bilo na štetu bilo koga druga, ovo je bilo isključivo na tvoju štetu. Naravno, bio si izložen tom nekom linču i ja sam prošle godine prošao kroz isto tako jednu stvar i mogu samo da ti kažem da takve stvari samo ljude ojačaju. I ono što želim da podijelimo sa našim gledalcima, veliki si vjernik, bio si na hodočašću u Jerusalemu. Ono što je frapantno i što je onako zanimljivo, da si te tvoje neke video zapise koje si sačinio u Jerusalemu, da su imali milionske preglede, hiljade i hiljade lajkova, što nam govori da Dalibor Pavlović ima ogromnu podršku u narodu. Drago mi je što ste spomenuli baš to Jerusalim, to je nešto na što sam posebno ponosan i nakon čega je mene to odredilo kao nekog novog čovjeka sa nekim drugačijim i većim razmišljanjem. Zaista imao sam
taj blagoslov da dođem u Jerusalim. Obišao sam mnoga svetišta koja imaju u našem pravoslavlju, Hristov grob, grob Lazara četverodnevnoga, grob Bogorodice i tako dalje, ali ono što bi u vezi toga samo da još kažem je ono na što sam posebno ponosan i što moram da kažem da je samo Božja volja, i to je da sam u vrijeme silaska blagodatnog ognja u Jerusalimu uspio da uđem u hram i prisustvujem tom najsvetijem činu koji imamo. Od 100.000 ljudi koji su htjeli da uđu, 2.000 ljudi može da uđe, a 90 je nas bilo iz agencije s kojom smo išli, nas 4 je samo uspjelo ući. Ja sam bio jedan od njih. Božo, bila bi malo jedna emisija da ispričam kako i na koji način sam uspio da prisustvujem svem tome, ali mislim da je to samo Božja volja da se uđe, jer ima i ona jedna, mnogo je pozvanih, ali je malo odabranih. Čast mi je posebna što sam eto imao taj blagoslov da pristupim. Koliko ti je, Dalibore, to dalo snage da nastaviš i ono što je još bitnije, da napraviš ovaj politički comeback i da ćemo u budućnosti ponovo Dalibora Pavlovića moći da vidimo na javnoj sceni? Pa, znate kako, mnogo mi je pomogla. Vjera u Gospoda Boga i sam odlazak u Jerusalim i razgovor sa mnogim ljudima me je razmišljanje koje sam imao do tada okrenuo u onom pravcu u kojem je neophodno svaki čovjek da ide. Jer činjenica je da sve što se dešava u životu, dešava se s razlogom. Ima tamo još jedna rečenica, ni kosa na glavi ne raste bez Božje promisle. Tako da smatram da sve što se meni izdešavalo je samo zbog toga da bi izašao kao bolji čovjek i da bi mogao puno više da uradim za svoje sugrađane, za sebe i za svoje porodicu. Spomenuli ste i preglede koje imam. Da, činjenica je da na nekim pregledima imam, da na nekim Reelsovima imam i po 1 milion pregleda iz Jerusalima i svete zemlje, ali nisu samo pregledi u pitanju na tim Reelsovima i na tim videima koje postavljam i na društvenim mrežama, već to je na svim društvenim... Ali poruke, podrške koje si dobijao, ipak treba da ti imponuju, treba da ti znače da jednostavno običan narod želi Dalibora Pavlovića u javnom... Upravo je to ono što sam htio da nastavim na ono kada ste rekli da politički comeback dolazi, politički povratak planiram u narednom periodu, ali ne zato što je to neka moja želja ili što bi ja htio da to bude tako. Moram da priznam, bez neke lažne skromnosti, iako me moji prijatelji i gledalci koji me znaju da nisam neko ko voli da se hvali, da sam više čovjek od akcije nego od hvali, moram da kažem da je to zbog mojih sugrađana. Vjerujte da u posljednjih, od moje ostavke, a pogotovo u posljednjih godinu dana, ja ne mogu proći šetalištem u Prijedoru da me neko ne sretne, da ne kaže gdje si, nema te, ajde vraćaj se, ajmo raditi i tako dalje i tako dalje. Dalibore, dijete si SNSD-a, prošao si sve strukture od MSD-a, predsjednika mjesnog odbora, sekretara gradskog odbora, bio si odbornik, bio si gradonačelnik. Siguran sam da su te mnoge partije vrbovale da pređeš njihove redove nakon svega toga, ali si ostao lojalan ideji koju predvodi Milorad Dodik. I da li je upravo on bio presudan da se Dalibor vrati? Pa, sve si ispravno rekao. Ja sam preko 23 godine već u SNSD-u, bukvalno od tih nekih svojih studentskih dana, i mnogo toga sam prošao kroz SNSD. Rekli ste, od predsjednika mjesnog odbora pa sve do gradonačelnika. Sekretar gradskog odbora sam bio 15 godina. Kad sam dao ostavku i već pred sljedeće opšte izbore imao sam
pozive i ponude, pa da ne kažem skoro sve jedne političke partije da dođem kod njih, da me odmah stave na listu za poslanika kako bi oni dobili određene glasove. Ja u tim trenucima to nisam htio. I dan danas sam početkom ove godine imao pozive i evo do unazad možda nekih mjesec dana pozive nekih ljudi koji vode ozbiljne političke partije i ljudi koji imaju... Govorimo o parlamentarnim strankama. O parlamentarnim, da, ne lokalnim partijama. Parlamentarnim partijama i ljudi koji ih vode, pa i nekim novoformiranim, da im se priključim, da zajedno s njima dođem na listu i ostvarimo neki određeni rezultat, obzirom da oni znaju kako ja kotiram i koliku podršku uživam od svojih sugrađana u Prijedoru. Međutim, obzirom na moje poštovanje prema predsjedniku Miloradu Dodiku, na to što sam u SNSD-u toliko godina, zato što volim sve to, zato što to smatram kao dio svoje porodice, ja sam ostao dosljedan toj politici i predsjedniku Dodiku svih tih 5 godina koje nisam bio aktivno u politici. Imaš li danas kontakt sa gospodinom Dodikom? Da, povremeno se vidimo, a i čuli smo se u nekom prethodnom periodu, srećemo se i imamo zaista od mog ulaska u SNSD pa do dan danas ništa između mene i njega se nije promijenilo, poštujemo se i cijenimo se uvijek i to će tako ostati vjerovatno do kraja života. Pa nekako bi sad ja rekao, djeca ste kozare, pa vas možda to negdje i veže u svemu tome. Ali Dalibore, ajde da se osvrnemo malo na vrijeme dok si upravljao gradom Prijedorom. Imajući u vidu da ja kao sindikalac sam tada veoma aktivno surađivao s tobom, dolazio u gradsku upravu Prijedor, vidio sam ozbiljne pomake. Ti si ipak neko ko je srušio tvrđavu DNS-a koja je decenijama vladala gradom Prijedorom i tvojim dolaskom se vidjela ta jedna nova energija, vidjeli su se neki pomaci. Ajde da malo ipak se vratimo unazad, jer mislim da su ljudi zaboravili neke stvari koje ne bi trebalo tako olako zaboraviti. Šta je to Dalibor Pavlović uradio kada je došao na čelo grada Prijedora? Pa, Božo, nakon 16 godina jako je teško promijeniti vlast nečiju. Ta vlast je bila uvučena u sve pore društvenog života. Ono što je bitno, građanima nije bio neko ko se uopšte usudio da bilo šta loše kaže protiv te prethodne vlasti, zato što nije dobro prolazio u smislu da mu je bila povučena ručna gdje god je počeo nešto raditi. Ta neka naša mlađa ekipa se odlučila da krene u tom pravcu, jer smo zaista u tom trenutku uvidjeli da stvari u gradu Prijedor ne funkcionišu najbolje. Ja sam tad bio šef kluba odbornika SNSD-a u 3. mandatu i odlučio sam se da zajedno sa svima iz gradskog odbora da ponesem na svojim leđima najveći dio te priče. Iako u tim trenucima 19. godine kada smo izašli iz koalicije sa DNS-om, nisam ni naslućivao da ću biti kandidat za gradonačelnika. Borili smo se, ukazivali smo narodu na loše stvari koje je činila prethodna vlast i nudili smo neki novi koncept sa mlađim ljudima i sa nekom novom energijom koju sam ja predvodio. Onda je odlučeno u možda martu, aprilu mjesecu na gradskom odboru da kandidat budem ja. Moram da priznam da nisam odmah na prvu prihvatio to. Rekao sam dajte mi 10 dana da malo razmislimo o svemu tom, jer ipak je to odgovornost koju treba da nosi čovjek koji se uhvati te funkcije. Nakon što sam prihvatio u junu mjesecu me predsjednik promovisao na Kozari. I od tog trenutka 19. pa do moje ostavke ja nisam imao jedan jedini dan godišnjeg odmora, jedan jedini dan nisam bio na bolovanju. Radio sam i subotom i nedjeljom i sve dane, iako mi se to spočitavalo i prigovaralo od strane opozicije, kako vidjeli ste, sjećate se onog videa kako koristim auto i subotom i nedjeljom u privatne svrhe, mada to uopšte nije bilo tako. Započeli smo zaista, imali smo zaista jedan, po onome što građani kažu, zaista jedan start žestok gdje smo krenuli da radimo u punom kapacitetu. Šta je to konkretno? Financije, projekti? Šta je Dalibor Pavlović brzo uradio
da je bilo vidljivo i da su građani to Imao sam tu jednu prepreku, a to je minus od 5 miliona koji sam zatikao u budžetu. To me je dobro kočilo. U međuvremenu su dolazile sudske presude od 1,7 miliona koje su bile izvršne. To je bilo jako mukotrpno izvući se iz sve te situacije. Zamislite situaciju da grad Prijedor koji je tada imao 43 miliona budžeta, u nekom trenutku ima 20 ili 25 hiljada maraka na računu, a pristižu na naplatu sve ono što su prethodnice radili prije mene. Bilo je jako teško raditi neke stvari, ali evo, uspjeli smo ono što smo se mi dogovorili, jer hajde da radimo prvo one stvari za koje nam treba najmanje novca dok ne izađemo iz situacije u kojoj se nalazimo. Pa ćemo onda krenuti prema većim projektima. To smo radili smo preko 10 dječjih igrališta zajedno sa našim privrednicima iz grada Prijedora, koji smo samo pozvali na sastanak i rekli hoćete nam pomoći. Vrlo rado su izašli u susret i napravili smo neku priču. Odradili smo jednu veliku ulicu koju u Majora Milana Tepića ispred pedijatrije koja je bila najgora od svih koju sam ja spominjao u kampanji da ćemo završiti. Obavio sam razgovor i privukli smo jednog italijanskog investitora Bosan Car s kojim smo napravili načelan dogovor i sve pripremili za potpisivanje ugovora da on dođe u Prijedor gdje bi zaposlio u prvom navratu 150, a onda poslije i preko 200 radnika. Našli smo mu u industrijskoj zoni dio koji će on da zauzme površinu. Mnogo je bilo tih projekata koje, vjerujte, kad sretnem svoje sugrađane, sjete se i govore svaka čast, radilo se, bila je dobra energija. Asfaltirali smo dosta ulica u gradu, iako nismo imali novca i nismo imali sredstava. Ali evo, Dalibore, bio si jedno vrijeme na čelu gradske uprave grada Prijedora, a stalno možemo da slušamo u javnosti da li je potrebna ta neka bliska saradnja, ajde da ne kažemo simbioza između gradskih, odnosno lokalnih i republičkih vlasti da bi mogli da se realizuju razni projekti. Siguran sam da si imao i podršku republičke vlasti u tom momentu kada si to radio. Evo iz tvog ugla, koliko je zapravo važno i neophodno da postoji saradnja republičkih i lokalnih vlasti da bi se rešavali problemi od interesa za građane te lokalne zajednice? Božo, svako ko misli da grad može sam živi u zabludi. Grad ima budžet koji mu je dovoljan za osnovno funkcionisanje za neke manje projekte. Sve ostalo mora imati podršku Vlade Republike Srpske i institucija Republike Srpske. U mojih 9 mjeseci dok sam ja bio gradonačelnik, 9 mjeseci nije bilo duže, neki građani misle da je to bilo malo duže, ali zaista nije. U 9 mjeseci ja sam 2 puta imao posjetu predsjednika Republike Srpske, jednu posjetu premijera, jednu posjetu predsjednika srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i skoro svi ministri su dolazili u Prijedor. Imali smo određene dogovore, određene ideje i određene planove koji su trebali da se realizuju u narednom periodu. Puna podrška je bila od predsjednika Milorada Dodika koji zaista u tim mojih 9 mjeseci na svaki moj poziv se javio i tražili smo zajedničko rješenje za određene projekte. Planirali smo u tim trenucima zaštitu grada od poplava koji je gorući i najveći problem bio u gradu Prijedoru. Dogovorio sam sa Vodama Srpske, direktorom Voda Srpske zaista, koji mojim putem moram da ga spomenem, Miroslava Milovanovića, koji je bio široke ruke u tom trenutku za Prijedor, s kojim sam dogovorio oko 20 miliona maraka zaštite grada od poplava. U tim trenucima smo išli. Predsjednik Dodik je došao, bili smo dogovorili 15 miliona zaštite grada od poplava na ovih 20. Smatrali smo da je to bilo dovoljno da se grad zaštiti.
A onda nakon toga kad su prirodna poplave nastali neki proceduralni problemi oko rijeke Sane i svega toga, ja sam otišao i dalje ne znam šta se izdešavalo. Dogovorili smo s predsjednikom Dodikom, to jest sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cijanović, da nam pomogne sa milion maraka za izgradnju dječjeg vrtića, gdje smo tada započeli sa idejom izgradnje dječjeg vrtića. Tada smo bili dogovorili i započeli ideju da se izvrši ili rekonstrukcija naše bolnice ili izgradnja nove bolnice u gradu Prijedoru, koja je ostala jedina nezavršena. Znači, također, ono što je jako bitno, sam dogovorio sa predsjednikom Dodikom i tadašnjim premijerom gospodinom Viškovićem da napravimo slobodnu ekonomsku zonu na teritoriji grada Prijedora, ondje gdje završava trenutno autoput, imaju slobodne parcele koje bi trebale da budu u vlasništvu Republike Srpske, kako bi tu napravili slobodnu ekonomsku zonu, da privučemo strane investitore da zaposle naše građane. U toj temi sam razgovarao i došao je kod mene na sastanak, ovim putem i njega moram da spomenem i da ga pozdravim, i ministar Staša Košarac, koji je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, koji je vrlo rado bio prihvatio tu ideju i stavio nam se na raspolaganje za tu slobodnu ekonomsku zonu. Znači, taj odnos između vlade Republike Srpske i svih predstavnika Republike Srpske, kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou Bosne i Hercegovine, zaista bio odličan i krenulo se nekim putem koji bi u nekom narednom periodu, vjerujte, znajući i sebe, a i znajući njih, bio završen. Mislim da građani Prijedora tek sada vide koliko su izgubili, ali evo, ja nekako, kao i ti, vjernik sam i verujem ja da će se to sve posložiti i vratiti za dobrobit građana Prijedora, ali evo, grad Prijedor kao regionalni lider i bivšoj Jugoslaviji, Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, dugo godina je bio u zapećku što se tiče nekih infrastrukturnih projekata. Sada trenutno vidimo da se gradi upravo taj autoput koji pominješ, Banja Luka Prijedor. Koliko zapravo misliš da će on omogućiti da investitori dođu u Prijedor, imajući u vidu saobraćajnu komunikaciju, imajući u vidu da ste nadomak granice sa Hrvatskom, odnosno sa Europskom unijom, a koliko će to olakšati u budućem razvoju Prijedora? Ima jedna zanimljiva situacija kada je u pitanju izgradnja tog autoputa. Evo, možda je ovo prilika da i naši građani čuju o čemu se što radi, zato što niko ne zna šta se dešavalo iza kulisa i sastanka kojeg smo imali sa Kinezima koji rade na tom autoputu. Pa to znaju samo oni moji saradnici, ali zanimljiva je priča. Znate da je početak izgradnje autoputa dionica Banja Luka Prijedor trebala da počne da se gradi iz Banja Luke. Možda će mi sada moje kolege iz Banja Luke možda malo i zamjeriti, pa možda i gradonačelnik Sani Vuković, ali na nekom sastanku koji smo imali u gradskoj upravi došli su oni da upoznaju gradonačelnika i gradsku upravu s tim da trebaju da počnu radovi na izgradnje autoputa i pričali su sad, oni sa mnom su bili moji saradnici, načelnici odjeljenja, i kažu, kao, eto, došli smo da se poznamo da će izgradnja autoputa početi za neki mjesec, dva, iz Banja Luke, pa eto, da nam tu budete na ruci, da nam pomognete, šta god bude trebalo. I sad, slušajući sve ono što on kažu, ja razmišljam i pitam, iz kog razloga počinjete iz Banja Luke, što ne počinjete iz Prijedora prema Banja Luci? Kaže, eto, gradska uprava Banja Luka nam je obećala da će za mjesec do dva uraditi svu dokumentaciju koja je nam neophodna kako bi počeli sa autoputom. Ja kažem, ok, znam da vi kao i svi ljudi koji se bave biznisom da je vama vrijeme novac. Hoćete li početi iz Prijedora ako mi za 10 do 15 dana završimo svu dokumentaciju? Oni ostali onako u čudu i sad, ajde što su oni u čudu, nego moje kolege načelnici svi gledaju, načelnik odjeljenja kaže, šefe, hoćemo stići. Kažem ja, možeš teoretski, dok se oni tamo prešaptavaju, kaže on, napravit ćemo sve. Moram i njega da spomenem, to je bio načelnik odjeljenja za prostorno odjeljenje, Danijel Zrnić, zaista je na tom dijelu sve uradio što je mogao i on kažu,
iznenađeni kao, da, počinjemo iz Prijedora. Kaže, bit će završeno za 15 dana. Drugi saradnik kaže, ko da je bitno odakle počinje? Da, možda vama nije bitno, ali meni je bitno. Ako krenu iz Prijedora, uzet će svu operativu prijedorsku. Uzet će kuće i stanove će iznajmiti da žive tu, to odmah ide našim sugrađanima novac u džep. Hranit će se tu. Sve ostalo što bude trebalo će uzeti u Prijedor. I kako budu dalje nastavljali gradnju do Banja Luke, on će, ako budu zadovoljni svim tim, on će to sve vući za sobom. Od toga ima višestruku korist i sugrađani naši, i ljudi koji se bave tim poslovima, i naravno u grad gdje se slivaju sredstva u grad. I onda su svi bili zatečeni, ali eto, mi smo, zahvaljujući načelniku Zrniću i njegovoj ekipi, za 10 dana uspjeli to uraditi, došli ponovo na sastanak, oduševljeni i eto, krenulo iz Prijedora. Evo, ovo je prvi put da to pričamo svem tome. Pomenuo si malo pre ministra Stašu Košarca. Ono što je jako bitno napomenuti da si nakon te neke određene svoje pauze u tom nekom političkom javnom životu bio i savjetnik gospodina Staše Košarca i bio si bliže toj nekoj, ajde da kažemo mi žargonski visokoj politici koja se vodi u Sarajevu i gdje si mogao da gledaš i da vidiš, spoznaš kako to izgleda i kakva se borba zapravo vodi u Sarajevu kada su u pitanju interes Republike Srpske. Imaš li možda neku zanimljivu priču iz Sarajeva kada su u pitanju interesi Republike Srpske, imajući u vidu da su bili duže vrijeme napadani u smislu toga da bi trebalo izvršiti neku teritorijalnu, ustavnu reorganizaciju i tako dalje i tako dalje. Kakav je tvoj pogled sa te strane? Prije nego što odgovorim vam na ovo pitanje, dodat ću još par rečenica kada je u pitanju autoput. Autoput za Prijedor je veoma značajan. Koliko god to nekome izgledalo ili ne izgledalo tako. Planirana slobodna ekonomska zona, industrijska zona koja se i dalje može tu napraviti, će višestruko značiti gradu Prijedoru. Puno je lakše da neki strani investitor dođe kada ima autoput, jer ne želi on da se trucka magistralnih putevima koji lošim ili manje dobri. Samim tim Prijedor će brže doći do Evropske unije, a brzina, kao što sam malo prije rekao, u biznisu je i u ekonomiji je sve. Planirano je bilo da se napravi brza cesta od Prijedora do Kozarske Dubice i kada se to sve poveže sa autoputom, Prijedor će biti zaista jedan regionalni ekonomski centar koji će moći privući strane investitore, iako on i sad ima jako veliki potencijal. Ali to je sve, ne može se bez vlasti Republike Srpske i odnos taj između grada i vlade Republike Srpske mora biti i jeste zaista, evo i u današnje vrijeme, zaista odličan. To su neke komparativne prednosti koje Prijedor ima i koje moramo iskoristiti. Naravno i za obilaznica koja će se graditi, Sanski most Prijedor, da sav transport, kamionski i sve ostale ne ide kroz grad, nego da se isključi odmah blizu autoputa je zaista prednost. Kada je u pitanju Sarajevo tvoj angažman u Sarajevu. Jeste, moj angažman u Sarajevu i nivo Bosne i Hercegovine, zaista ovim putem još jednom moram da pozdravim ministra Košarca kojem sam bio savjetnik skoro 2 godine i zaista čovjek kojeg se o politici i o ekonomiji i o svemu može zaista mnogo naučiti. I vjerujte da mi u Republici Srpskoj nismo svjesni kolike terete trpe ljudi koji dole rade za interese Republike Srpske. Tereti i pritisci su ogromni. Na svakom ćošku morate da pazite šta ćete uraditi, šta ćete reći da to neko ne iskoristi na najgori mogući način protiv vas. Jer ono što sam vidio kod ministra Košarca, kod srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović, da jednostavno Republika Srpska nema alternativu, nema popuštanja ni pedlja za ono što nije interes Republike Srpske. Nema nekih posebnih
dešavanja koje bih ja istakao ovdje da upoznam naše sugrađane, ali znate, zamislite da radite u nekom okruženju i negdje da sjedite, a da morate voditi računa o svemu, ko će vam otvoriti vrata, da li će vas neko čuti ako radite nešto što je samo interes Republike Srpske, što je naše pritom ustavno pravo, a ne da radimo nešto ispod žita. Tako da ideje u Sarajevu se samo promovišu ideje i stavovi Republike Srpske. Ono što se dogovori sa predsjednikom Dodikom, a to je, vjerujte, samo ono najbolje za srpski narod. Dalibore, bližimo se polako kraju našeg podcasta. Ono što još moram da te pitam, gospodinu Dodiku su skinute sankcije, vidimo da se geopolitičke snage menjaju, da Republika Srpska se približila američkoj administraciji, ima dobre odnose i sa Ruskom federacijom i sa Izraelom, bio si gore u Sarajevu i kako to iz tvog ugla posmatraš sve to i kako vidiš taj, na primjer, imali smo jednog Dinu Konakovića koji čita u političku karijeru, gradio na svemu tome i sada mu se sve srušilo kao kula od karata skidanjem ovih sankcija i evo, i trenutno imamo memorialni centar Republike Srpske vodi jednu intenzivnu kampanju u Njujorku gdje se prikazuju i srpske žrtve koje su stradale u Podrinju. To je jednostavno jedan zaokret u toj geopolitičkim odnosima prvenstveno sa američkom administracijom, i dobri odnosi sa Ruskom federacijom i sa Izraelom. Slušajte, zahvaljujući mudroj politici predsjednika Dodika, politici koju on provodi neko vrijeme, Republika Srpska se pozicionirala puno bolje nego što je to bila, recimo, prije 20 godina. Ako se sjećate, a i sjećaju se naši sugrađani, mi smo nekako bili ovdje kao neki pokusni kunić za sve neke eksperimente, političke naravno, koje su radile zemlje Evropske unije i tada u to vrijeme američka administracija. Izvini samo, evo, prije 2 dana PIK ponovo nije imenovao visokog predstavnika, ponovo su Amerikanci rekli ne može, ne ide to tako, upravo zaokret u ovoj nekoj toj politici. Tako je, zaokret politike koja je do sada bila i naravno odnosom predsjednika Dodika prema administraciji Donalda Trumpa je doprinijela svemu ovome. Možemo mi pričati šta god hoćemo, ali konkretni potezi u nekom određenom vremenskom periodu kada je bila kampanja Donalda Trumpa, predsjednika Amerike, je doprinijela svemu ovome. Odnosi se poboljšali prema Republici Srpskoj, također odnosi sa Izraelom koje imamo već dugo godina su na zavidnom nivou, što je također doprinijelo zakretanju politike svijeta prema nama i zaboravljamo odnose sa Kinom. Kina je ta koja u Savjetu Evrope zajedno sa Rusijom ne dozvoljava... Savjetu bezbednosti, pardon. Ne dozvoljava neka dešavanja koja su na štetu Republike Srpske. Nije to došlo preko noći. To se gradi godinama. Mudrom politikom predsjednik Dodik je sve to uradio i sada imamo potpuno drugu situaciju. Da li ste mogli zamisliti prije 2 godine da će PIK doći u situaciju da se ne može dogovoriti o tome ko će biti visoki predstavnik? To je potpuno nezamislivo bilo. A pogotovo da sve to ide nekako u korist srpskog naroda i nas Srba. Jer zaista, ako smo mi normalni ljudi, ja smatram da jesmo na svim stranama, i Srbi, i Bošnjaci, Hrvati, dajte da sjednemo i da se mi u svojoj kući dogovorimo šta je najbolje za sve nas. Ne treba nam neki strani mentor ili tutor da objašnjava šta je dobro za nas. Možemo li se dogovoriti sami? Pa mislim da možemo. Moramo predstaviti... Jer ja vjerujem da i među Bošnjacima i među Hrvatima ima razumnih ljudi sa kojima možemo sjesti i dogovoriti se kako da mi uredimo našu državu gdje ćemo najbolje živjeti. A moramo, Božo, prestati biti isključivi. Mi, Srbi,
predsjednik Dodik i svi oni koji vode Republiku Srpsku. Ne tražimo ništa što nam ne pripada. Tražimo samo da se poštuje slovo Dejtona, ne duh Dejtona. Ono što je pripalo u Dejtonu Republici Srpskoj, dajte da mi to imamo. I vidjet ćete, niko više nikada ništa neće ni reći, niti tražiti više od toga. Nije to teško, samo treba sjesti i razgovarati. Dalibore, na samom smo kraju, ono što pitam svakog svog gosta, otac si troje divne djece, mlad si, prošao si, što kažu, od nule do visine, pa si se vratio i ponovo se vraćaš. Vjerujem da ćeš uz podršku porodice, iskrenih prijatelja, građana Prijedora i čitave krajine i Kozare, ipak si ti dijete Kozare, vratiti se na političku scenu nakon izbora u oktobru. Ali evo, kako Dalibor Pavlović vidi Republiku Srpsku za 20 godina i ako imaš neku poruku za kraj, ovo je tvoja kamera, pa možeš slobodno iskoristiti. Hvala, Božo. Pa, mislim da sam moj politički rad koji sam u prethodnom periodu, ne računajući ovu pauzu, i onaj koji će biti u narednih 20 godina, će se zasnivati na tome da, i zasnivao se i zasnivat će se ponovo na tome da prvo moj Prijedor, čitavu Podkozarsku regiju, a onda i čitavu Republiku Srpsku, da radim na tome da ostavim i napravim bolju za moju djecu, za djecu svih mojih sugrađana i za svu djecu Republike Srpske. Šta je moj cilj? Moj cilj je da, možda će ovo zvučati kao floskula koju svi pričaju, ali zaista mnogo drugara imam i prijatelja i njihove djece koji su otišli vani. Jedan od mojih ciljeva je da napravimo što stabilniju i bolju Republiku Srpsku, da oni jednog dana požele da se vrate. Da budu tu, da svojim znanjem, pameću i samo aktivizmom i željom da pomognu svima nama. Jer šta meni vrijedi biti političar? Šta meni vrijedi biti gradonačelnik ili ne znam ja šta, ako nema ljudi, prvo koji će me podržati, a drugo koji će zajedno sa mnom raditi. Najveći poraz svih nas, pa i političara, je da ostanemo grad ili republika bez ljudi. Moramo se više svi zajedno uključiti, da stvorimo bolje uslove života za sve nas, za naše porodice, i to mislim da nam ne treba puno. Mislim da dešavanja u svijetu, geostrateške promjene i pregrupisavanja i sam način novih života i uslovi života u Evropi i Evropskoj uniji nama idu u prilog. Mi to samo treba da iskoristimo. Imaš li neku poruku za kraj? Poruka. Pa evo, nemam neku posebnu poruku, malo me zateklo i ovo pitanje, ali ono što želim da poručim svojim sugrađanima, prvo da ih pozdravim, svima da se zahvalim na podršci koji su mi pružali u proteklom periodu, a posebno onima koji su me podržavali svih ovih 5 godina kada nisam bio ni na jednoj funkciji, kada sam bio jedan od njih, ali i prije i sada sam ja jedan od njih i uvijek ću to biti, da im se zahvalim na svim onim porukama podrške, na svim pozdravima koji me sreću u gradu, i da im poručim samo jedno. Ja sam uvijek bio vaš, tu sam za vas i bit ću i dalje za sve vas na raspolaganju, za sve ono što mislite da mogu da vam pomognem da izađem u susret. Računajte na mene kao što ste uvijek mogu računati. Like, subscribe, share. Bio je ovo čovjek koji je bio izložen javnom linču i kamenovanju. Kao što ste vidjeli, on je jedan sasvim običan čovjek. On je prije svega veliki moj prijatelj, fondovac, i siguran sam da će ovo naši fondovci da podijele, lajkuju, jer znaju ko je Dalibor Pavlović i znaju o kakvom se dobrom prijatelju i čovjeku radi. Dalibore, hvala ti na svemu. Bože, hvala vama, pa tu smo. Živi zdravi.